Ole aso sale nei a matai e le o onga o meo FETU'U po CURSES. O se mea na au mai e le atua i a tau e te tau na wha malama i le KENESE ina i e malama ai. Whaafonga mai a e whaalongo mua i la o onga le CURSES. E au ngāle toi wha manatu i a te oe. Langa o mea ia o le a fia i tātou ia pe o le ai tātou struggle ai le ise malama anga o tātou pe whawhia ona e dio mo mene o FETU'U i o tātou olanga. Amen? A o loi tu tonu le whionga pa ia le atua a o onga. E te tauna e malamala mai, me le KENESE tangata uma whaafonga le mai. O le whiau le nei, o le whiau o le whaasao le tonga o tangata. Ma mea o loo a fia i la tau, o leo uma na wha malamala le whionga pa ia le atua. A tonu fo nai te nofo mai, a nai te tu fesili ia te oia ia. Po le a le mea ua leinga e strako ia whaapea. I le mea nai te strako, te le lopo al mea nai te, vau waipe nai te lua whea ngai. A tonu nai te fesili le teimine nei, po le a le mea nai tupu ia te oe. Ia e whaafonga le mai lela whaamalamala matu. A lot of us are struggling to understand why we go through things and why we are still suffering of the many things that you are struggling with. Ia e kofu lanka ko male mea ngai ke struggle ai. Ia e whaafonga mai o le o onga le whionga pa ia le atua. Curse is like a shadow. Le mea le FETU'U is like a shadow. It's like an invisible block that stops people from enjoying life. Le mea le FETU'U kai pise meo se me se mea foi le fa malu ia te o te pise mea e ke leo e loa aku. A lo fai ma mea lo polok kai ka ko olanga. Curses stop many people from succeeding in life. I tell you, eisi tangata o le matua iata mamaya, they come from good homes. They had so many opportunities. But then you look at their lives, it's just a shambles. And you wonder why these people are like this. But the Bible explains the reason why people go through what they go through. The hope of God is to release you so that you can have the freedom not only to succeed in life but to go forward in life. And enjoy life. Here's a promise for you, Isaiah 55 verse 10 to 11. O le polo misi le altu spaia wa fonga le mai. O le tala le altu spaia ma le mafu anga fo ile na mai fi au nei mo tatou. Amen. Awai pei o tuto ifo o le ua ma le kiona ma le langi. Yes. Ai le to e fo i atu i ai. Yeah. Ai pei tai e whaasusu ina ai le lau ele ma fua mai ai. Yes. Ma to tongo mai ai. Yeah. E tupu mai ai saito i le lulu saito ma me ai i le ua ai. E whapea fo i la upo e aluatu ai lo ngutu. E le fo i mai fua i a te au. Ai pei tai e whaia le mea o te loto i ai. E manuia fo i le mea o te awina atu ai. The reason why God wrote the word, the Holy Ghost wrote the word, inspired the people that wrote the word of God. Aluatu la upu e FAATAOTO le mea na awina tuai. Now the word of God was given to us so that it releases people from whatever it's blocking their lives. My word will accomplish what I desire for, achieve the purpose which I have sent for. God will set you free and release you from the curses, all written in the word of God. Pick up your Bible and lift up your Bible. This is the word of God. It was sent for you to set you free. I tell you, there are so many people that are struggling even to this day. Hallelujah, Lord. DEUTERONOME todos furu fai upa suma le iwa ia. O te wala au i le langi ma le lalangi i le aso nei e whai ma mori mau ia te otou. Yeah. O otu ina atu i o ruma o le ola ma le oti. Yeah. O le manuia ma le malaia. Yes. O le nei, ia e filifili i le ola. Ina ia ola ai oe atoa ma lau whanau. Yeah, whafonga le mai. This is the word of God. Today, you make a choice. Whether you're going to choose life or you're going to choose death. Amen.
so that you and your children shall be blessed. I challenge every parent that is here and is listening to the tone of my voice. I challenge you, if you love your children, you don't show your love your children by giving them material things. You love them by giving them spiritual life. Amen? Now I call on heaven and earth. This is God speaking to witness. Today I'm giving you, this is God's word. Today the Lord is giving us his word. Whether you're going to choose life or you're going to choose death. For me, I'm going to choose life. Who's going to choose life? I'm going to choose life. So that you and your children may live. Ina ia e alofa atu ia Yehova lo atua. Yes. Ma e whaalongo I lona siufonga. Yes. Ma ia pipi atu ia te ia. Yes. Awa olo ola ia. Amen. Ma le na te whaafualoa ina o waso. Yeah. Ina ia e mau I le lau ele sa tautoa Yehova I Otama. Yes. O apole amu. Yeah. Ma isa ako, ma Yakopo. E foa ina atu ia te ila tau. Avong mai esel mga ile tsoka ko sa wale lisi nga mo mai. Ia e pipi atu ia Yehova lo atua. Ina ia e alofa atu ia Yehova lo atua. Ma e whaalongo I lona siufonga. Whaalongo lona siufonga. Ma ia e pipi atu ia te ia. Pipi atu ia te ia. Awa olo ola ia. Awa olo wola. Ma le na te whaafualoa ina o waso. Ma le na te wha umi ngaso e ke ola ai. Ina ia e mau le lau ele sa tautoa Yehova I Otama o apole amu. Amen. Ma isa ako, ma Yakopo, e foa ina atu ia te ila tau. Afonga mai, ole me mamua la le require tato. You must love the Lord. Love the Lord for my ole sila menga for my ia e pipi atu le tua ma e fa longo lona si ufonga. Fa longo me la ai. O to tell you slanga te ole lotu ai mana ia la ko langa. Why? Because you don't listen. You don't listen to the voice. A wa ele fa ka voice ku pa ia mai le fa longo ile ngang pa ile tua at least e fa longo mai le la unga le fa ia. Ole me la nga la ngo foi sikanga ko ngol fa sa ai mana ia la ko langa. Because ele fa longo ile leo le tua. Amen. Va melo tala just pa ia fa mai ona te vatua ia te oe ni tau sanga te tele te ola I lunga le fonga ele. Amen. Who wants to be blessed? I want to be blessed. I really want to be released from many curses. Al mela le o au ngani ole mana onga le ole tua I kako ese mai FETU'U ai kako experiencing among we ole tua. Amen. I love to enjoy my life living under the shadow of the blessings of God. Amen. You wake up in the morning blessing, you go to bed blessing, you wake up in the morning enjoying life, you go to bed enjoying life. Ai le nga kalalanga o lo va ai tu shau fana. O ia lo fa ilan fana. O lo va ai tu le shau fana. O ka se mata ngo fie o lo va ai tu le manuia le o mai le tu e te oe ai ke va ai ku ngai ka maki la e o la fia la to. Ia ese mai ia fo le fiu ka fangu lunga le furipu me ese mai fa lunga kanga ia male veki mi ngol fale. Amen. Wa me anga ma singu kupu I ka maki. Ese mai me na. A le te fa te to o le me la na o ile tua ia manguia ka ko ia manuia ta to fana. What a beautiful thing. Amen. What a beautiful thing that we are blessed and our children are blessed. Amen. But auto e lusu male ono fa upo lua ia. E pe ole manulele ua fe aluai. Yes. Male pe pe ua fe lele ia. Yes. E fa pe al FETU'U fai fua ile o. Yes. Ale alfa palang. Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse will not land on an intended victim. Ole mana onga na le tua ia onga ile fa fonga me la auto. Fa me ka ku se pe ole fe ku kai pise mangu lele lai lele. Ola lai lele. Ngale mau le victim land ai lo. Ole mana onga le tua ia onga land le fe ku unga ilunga oi. Amen. Ola lai le lo ka ka lai fe le ia le mele pise mangu lele ho le alu su young victims. So when this sparrow called the curse finds you and landing on you, hallelujah, Lord, that's when you begin to experience nastiness of life. Amen.
E fai lau neipa. Make sure au ngi le nyawe. The moment you refuse to listen and obey the voice of the Lord, the sparrow will land on you. Hallelujah, Lord. Ya ona SAMUELU la ia leo TEUTERONOME elua sulmalevalu fai upa sulima va molmole ia. Ai a fai e te le whaalongo le si fonga i ova lo atua. Ya. E ana e fai ana pola inga uma mana tula fono o te whai atu ai a te oi le aso nei. Ya. O na maua mai ai lea o oe i nei malaya uma. Ya. E o lava i a te oi. A fonga mai la, fa fonga le leima ia fa molmole e kalesia. But if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey the commands and the decrees I'm giving you today, then all these curses will land on you. Ya la fa longo la le la fa tau mai le lisi o curses ia langa kaunga e mala mai. E te tauna e malama. I le lisi lea. These are the curses that will land on you if you do not listen. Whawhanga mai la, o le ko kele o kangaka, e le whaalongo. E kele me o le whaalongo i kongo le whalesa, e le whaalongo i le akua, e le whaalongo i se me manguia ilo na o langa. Whawhanga la o le tangata le whaalongo, a e le whaalongo, o le lisi lea la ruaku i a sau, lor whai upa suluongo o le ongo suma le fiku. Whai tau mai pea, se i o whai atu tauwhi. E malaya oi le ai. Ya. E malaya foi oi le whanua. Yes. E malaya lau atu. Ya. A toa malau mea e padua i whalawa. Yes. E malaya lau whanau. Ya. Ma le fua o lou lau ele. Ya. O tama au povi ma o lafu ma moi. Yes. E malaya oe pea e sau. E malaya foi oe pea e alu. Ya. E whao oe i ova ia te oe le malaya. Ma le atu vale ma le ao inga. I mea uma lava e tango ai o lima e whaia. Sa ia whao matia oe. Ma vave whano lava. Ona o le leanga o lau a mio na e lafoa i mai ai a tau. Ya, ma kali mea la inga. O kale lisi o le malaya i kako. Malaya le alu, malaya le sau, malaya le ako, malaya kamaiki, malaya oe, malaya uma mea uma. Ia whai kau mai pele lisi lea, ele le ia long whaalongolongo mai le lisi lea. E whapipi atu e Iova le whaamai a te oe. Ya, wakulu whaamai. Sa ia whaumatia oe Se e i ia ai le lau e ele te alu i ai e whai mou. E taia oe i ova i le mai whiwa. Yeah. Ma le mai vevela. Yes. Ma le mai fula. Yeah. Ma le vevela te le lava. Yeah. Ma le nau mati. Ma le mamai. Ma le polonga. Yeah. E turi loa ia mea ia te Sau e mal oe. polonga. Se ia whau mati ai oi. Sau pia. E a vea foi lo langi e iou lunga. Yeah. Mau apa au, ma apa me mea. Ma le lalo langi o lalo e whai lea maua mea. Yeah. E whaia i ova lea i lo nuu, ma efu ni nii, efu e toto ifo i mai le langi i orunga. Ya. Ya wala na ai alu e fai tau le fana. Le lisi nga sa wa nga e makwa ile ai ma se me ke mangui ai. Pa fonga mai la o tou, pa fonga mai ta tou mole ka le si eleve fo ma ka ko uma. So se kanga ka le usi ka i male fa longo le akua male lo fa le akua ele mangui alo tau no uma. Then to your neighbor, read the list. There is no way you will enjoy the blessing of God if you are such a disobedient person who choose not to listen to the voice of God. Hallelujah. Lord. Ol me fale fa fonga mai. So se kai me la ngale upole ku fa longo le le upole atu. Halongo le le. O si ka ngaka pe fa ki kingolo kala ngol kai me le va ko upole atu ya te oi. Amen. Ale upule le atu le va tu ya te oi na ia ma mala mai. Ia awenga ia fia oi le ngango le o le manga ia le mea e mala ia le alu, mala ia le sau. Mala ia le ako, mala ia me uma ka ka mo fai e fai. Amen. Ele ai ma se me mangui ai oe e mala ia ka mai ki mala ia le fa ko anga. Yo ka ko la ngele ngi fa ko anga. Ai ke mo wale me fa ke fiu ke fa nga luenga le ko si alo kon. Amen. Amen. Ia por vivo so sanga luenga le mo sanga luenga e ke you will work, you will double your effort and amount to nothingness.
Me le fali lo nei pa nei pa. Ele manga ia le me. A fonga mai so se kangaka leu sikai, so se tangata le fa longo wa I fa se lau o le upo le atua ai te leu si tai lava o te fai ati o le se me mangui o lo langa. Langa le fa makala elengi upo sepi o upo le afiong pa ia le atua. Amen. Ia o ngai mea ia e fe so soangi pe identify ai me o fe ku. Me vo ia kau fe so soangi a tato pe kau lo angi fe tu o lo operate lo langa. O me fo ia o ke la kanga ele mala mai. E o fa lo ke jano ele mala mai la to. A o le fa matala la fiong pa ele tu o le me moa o kanga fo ele anga ulu. O te le fa tu la fa pe o mai uma ngai le anga ulu. Amen. But te consist ele anga ulu lo kama, ele anga ulu lo uncle, ele anga ulu lo grandfather, ele anga pise me fo le fa so solo mai kanga ko le ai. Amen. Ya me le mo fa mai fo e mai ele si ko mai ele si pe mai lo grandfather mai o ya fa so mai kai pise me hereditary. Amen. And we understand it's hereditary. Me ngai ke la ko for mai FC ko for mai ke o e mai su ka lu kama. It's very likely that you will get it. But I tell you, a nga manguil kanga pe mai suka pe mai ya lu kama e ke le na vea ya. Unproductiveness, barrenness. Hallelujah, Lord. Ele fa pela o fa o fe ku uma kanga pe nga there is something, there are things, there are times where God is intending to do that. Hallelujah, Lord. Marriage breakdown, me leo o unungali I mali pelepe, unungali I kape ape. Ya mission family alienation, meaning wale ko kaukala liskanga ka le ainga. Continual financial insufficiency. Yo, o te longa I ngofo mai fo. Kasi le fa fika u ke le o sa fa ka ko. O le mele o le tango lima. Amen. O le makiva, poverty. O le si mea o le me fo le lo o le kele yo fa la vela ve ke afi ai. Accident prone to accident. Amen. Me volele kele yo mo fa la vela ke vela ka vale equal la ve so all ka vale. If that happens to you, it is very likely that you are under some sort of curses. Amen. Ole si meole the history of suicide and unnatural death or untimely death. Me le o kanka volele woki ele ole kai mele ka ko ngoki. Amen. Ele fa pela o fa to me ia fa pea pe kasi pe lua me kupunga fa pela oh that's a curse. It may not. Hallelujah, Lord. But so se me ke va e pe consistent le e la vea ile si kan ko wa inga la vea ke se me fa consistent like pe mele no fa mtala tu auto. O le mele na tupu I si a inga sia na sa fa yele ngaluenga. O le fa naulea. E no foi Samoa le si vaanga, e no foi New Zealand si vaanga. O le mele tupu exactly at the same time o sava vali le awala ia isi vaanga le fa naule Samoa. Wa le mo le po a koa. Wa amata na le o la to ma fo. A le si vaanga le fa naule fa pena fo nei wa le mo le po a koa. Wa sava vali fo le awala. Ya ona longo mai leo ma ua fa tu le ia lea. Va ai le mato fa aule Samoa e ave ia le si vaanga le Samoa le sa va ke le ka o kulengu. Ona ave leo le si vaanga le o ia ma o fa ilinga luenga nei le si vaanga le nei. Well, here's the good news. We broke the curse and we found out something happened in the ainga lea. A le mena fai el tamao o si whanau lea. O manana o fai la inga fatu oi ave le se ko I fonga I o le fai fi au le tupu le mele. O le mena tupu. A inga misar ko I inga ma le fai fi au. Amen. O ese la ia ma le loku. Ya ngangongofo ala ia le ele o lo ala a inga le mele tupu. Ioe. A le whanau la ko inga lea e la vevea le mele kas. E sava vali le si vanga le sa mo le whanau le nge sava vali foi. E leanga wa makanga leanga ulu fa peanga foi vanga le nge. Na umale al fai ngaluenga o fai atu le ia. Vai. O te loinga o le umana fa malo lo o to ai o pe fai me ka fai ko e o ave se I fonga I o le fai. E uia ngai lo le fai au langa ku po le mela. Ai o ia ko fai se fonga le fai au. Ave ia se fai fale le se me ai le fai au mo ko wo e fai se fa ko senga. On behalf of the faith au le walu ese le angu pole mele nga ole fai le menga inga ia ko fale le ya la I understand umana fai la inga le o le talfia
everybody is healed and everybody is restored. Avonga mai la oi a tonu fa la ye ni mena tutupu to ainga ekele o mala mai. Ni mena tutupu yo great grandfather and down the line o le a fia yal ko okelo isi kangaka. Amen. Alele mala mai tanto o le feke su apple ala vale mafu angal me wale ina fa pena mai. E me alenga e ngofa sa wapa mai o le ke ava ko lunga. Amen. Yo ta wala lo mala mai meya awa o mea ia fe so soani e fa sa lote ele ai ma se so ka ko fia o langi mala ia. Yo e pa mala mai o le mea na tauna fai o le su e po le ale mafu angal me le. Before I know ma atu laso now o fisi sili atu what happened o la se mea nkupu ya wale interview laso nga ai fa matala mai lo le ainga le mena tupu. A fa matala mai le ainga le mena tupu o fa tu lo that's exactly what happened. Ya ole woni fo ile motato fa mole au ke o so fa ia le fefia au ke fia ke misa au ke fia bisa le fefia ele va pe o fa tu va pe on awa le ai langa le u ka ko va i me tu tupu o ko ke lo tsinga ka pisela ko me fia me le o so fa ile fefia io ka ki e pe le fefia o le ku ai ile ku e fa ile nga luenga io a o le time tu mo le fu le fefia nga sa wa le ku a veselo. Amen. Ya nga lual tupu lona matau pa luas furu ole mela tau na fai ka kaunga su e mafu anga wa ye mafu anga mo fetu e mafu no mo fetu tato ainga ya po o foi ole fata ita inga mo le po ole kos mo le se fata se tala fata e tau just pa ia lual tupu lona matau pa luas furu fai pa luas mo le ole tala ya Elia o ya ISAIA makiasi. The story of Elisha and GEHAZI. Amen. Yeah, 2 Kings 20, 2 Kings chapter 20. 26. Ah, is it say o sorry, is it say miss go dal me. Give me my phone. Turn to your neighbor and say, neighbor. Help, pastor. Ya olha lá o ser kusinga bem olha mera. Where are we? Oh, sorry. 2 Kings 5. Amen. Thank God for Google. 2 Kings chapter 5, verse 20. Verse 20 to 26. Ona whapele o kiasi, le au na ISAIA il tangata o le atua. Whauta, watu itu i elo o li I mea I le nasuria o na anamanu, ilona le talia le mea na au mai. O lo soifua le alii. O te tuliloa I a te ia, o te mauai se mea I a te ia. O na tuliloa le kiasi I a na amanu, wa iloa mai fo I a na amanu o ia ua mamo e atu I a te ia. O na luifo le o ia I le no fofa ata wale vale, e whaafta ia I a te ia, ua whaapea mai, pe se ale fe au e te sau ai, o na whai atu le o ia, o te sau wa awina mai au e lo ualii e whai atu, whaauta, wa o mai nei lava I a te au tau le lea e to olua, o so o le au perfeta, mai le maunga o e wharaima, se I avane mo I la ua o le tāleni a rio e tasi, a toa ma ofu e lua, o na whai mai leo na amanu, I nau si tae mai ia, I e ave tāleni e lua, o ia whinau mai fo I a te ia, ua whawhao tāleni a rio e lua I tanga e lua, a toa ma ofu e lua, ua tu watu I ana au au na e to olua, ua la avea, wa he mua I ona luma. Ya, o le lei, whaftai, o le tala leo, te lo, ko kelo ka kou leo mamala mai, tala leo tala ia ISAIA makiasi. Ma mai nā manu, wa sau nā manu e whaamalo lono le pela. O na ofa mai le nā manu tupe ia ISAIA, whaamali tala e te le hai uke le manga o se mea, whaamalo lo e uke le mana o se tauhi. O na alu lola ia leo, o to e fo nā manu o malolo. A whaamai la o kiasi, o le au na le ISAIA. O la ala kukui kiasi, whaamali mawawha kiasi. O la ala ualu nā manu, a sa te tau na mangi mea alofa, solo lalo makiasi mga o alu o e ngā mai se mea alofa mai a nā manu.
O le ala alu ia kiasi, ma le manato kiasi, e le o iloa e le saia le mele tupu. E wa whangala o tau, ina ua fo i mai kiasi, sa urualu ngā ia mei to tono rona fale. Ia ai fesili atu loa ia ima e lia ia i whaapea kiasi ai e le iloa e saia le mele tupu. Whai upolusu fitu ia? O le mea lea, o le apipi atua ia te oe, mau whanau le pela o na amanu, i au tupulanga, o na ese ai le o ia i o na luma, ua le pela lava pei o le kiona. Ioe. Whai mailo lelo tala e li saia. Mai ai saia a kiasi, o le pela o na amanu, o le apipi ia te oe malau whanau e whaavavau. Ia, o le tala la tu sipa ia whai mai, ele I kele se piko le land o le sparrow there, the sparrow of a curse upon GEHAZI because of what he did. Amen. That's the reason why nga lenga le pela ia kiasi malona ainga malana fana se ia ho le fa mau. Amen. A fonga mai la o to le tau o le mele o le mafua anga le na lei ona FETU'U ina le ainga lea because GEHAZI did the wrong thing. O le kele foi la ainga I olo afia I mene o FETU'U ele o malama e ie kanga foi le mese se a wale o te fai tau atu I fa mai o le pelo na manu na lavea I kiasi malana whanau e wha vavau o le whaataita inga nao mafua anga o me tu tupu I tatou ainga lea lei o ngo o mai le FETU'U ele o malama mai ka kou a le kau ke experiencing al taimili nei. Amen. Ya e malama le leia la kau ke le loa po angi menga kukupu I ka kokua a na mafua I ona pasi mai le mele I lalo le tele o istupulanga. Well, I don't want to tell you what happened to our family, but I tell you it did happen, and when I recognized that, I made a commitment to the Lord. I said, I do not want to inherit this curse upon me. Hallelujah, Lord. Whāteita inga lona lua, ai po le mafua anga lona lua, o le tala ia noa malana whanau. KENESE lona matau paiva whai upa lusu matasi se o lusu wha. Yeah. Wainu foi o ia le waina. Ma ua o na ai. Wa le lava foi o ia I lona fale ie. O na ilo atu le hamo le tama o kanana le lava o lona tama. I le ua tauina atu e ia I ona uso o e toa lua I fafu. O na fta ngofi le o semu ma ia feta I le ofu. Ma fa e ai o la ua tau au. Ma la sa vali tu umuli I tua. Ma ufi ufi ai le lava o lola tama. Ua fa e foi o la ua mata. Ua whaasanga e se foi o la ua mata. Ua leilo atu foi e I la ua le lava o lola tama. Wala noa I lana waina. Ua iloa foi e ia le mea ua whaia ia te ia e lona ta li au pito I titi. Whai taupe? O na whai ane le o ia. E mā laia kanana. E matua whai o ia ma polonga I ona uso. Ua whai ane foi o ia. Ua whaafitaia I ova le atua o semu. E whai foi kanana ma polonga. E wha lau te le ina ia feta e le atua. E mau foi o ia I le whale o ie o semu. Kuso le tala lea, o le tala ia noa malana whanau. Mai o lisia, ua o ngarko inga, tu lo wa tele noa, wa leise ie. Mai o na saula ia leo lona tali o hamo. Ua ata ile toi ina la e tele noa, leise ona ie. Alura tau I ona uso lai fafo. Mai o na mailo o ia feta ma semu. Mai wa mai wa ule ie. Ai o solo muri fa apea. E le tilo tele noa to ina. O lo le o le ufufi tele noa to ina. Ala I folo noa I langa na moe. Mai na ala I fa o noa. Ai wa I noa le to ina le ata o hamo ia malona tele noa I lana ona. Fai mai lo ma le tala fa fonga la to le mena tupu fa mai lo ma le tala noa. Ia ma laia kanana. O kanana o le atali I o hamo. Ala I fol toi ina e le fa mala yalo na atali ai fa mala ia le atali I o no na atali I polanga grandson. Se vai fol al tala to sipai fa mai. Then he cursed Canaan the son of Ham. Ola ala wo fiwe fa tau na poma mo to ti va pe ola me wo fa mala ia kanana ai le fa mala ia hamo e ona le me se na fa. Yeah, what feel like you tell a lot mafuanga. But I know this much, hallelujah, Lord. You made a mistake, your children suffer.
O le tala la le atu sipa ia fa mai ona malai ai lai la ngong o le mau fiolo ki la ua fa wiskan ka go faia o nga lisi va nga fa mai o tangata mea uri o le fa nga a fa nauna hamo po fa nauna kanana ia me nga le nga kele kan ka mea uri e fo e matitiva ma kele me kupu la mea uri well I don't know kele I won't accept that. Hallelujah, Lord. But whenever happens, here's a simple message. You do the wrong thing, your children suffer. O oina le te whaia ma e kango invite mea i e kongo ma lo ngofo e tala no wale sia le mea wha mole ya e mala mai nei wha fonga le mita maiti. Don't you ever talk about the failures of your parents. And don't you expose your parents in front of people. Don't you ever expose my failures as a father. I'm not trying to scare at you. It's the word of God. Amen. Amen, church. Amen, church. E manguia lo ainga ia awe te whaia le mea nā langa lefa matala mai le fiong pa ele tua wala ifo noa ila na moe. Ona le FETU'U leo lo Natalie, ai FETU'U lo na grandson. Ia o te lei lola pena malama tangata pa down the line. Hallelujah. If you read the genealogy of Ham, you will find that the troublemakers around the world, man, those were the people that descended from Ham. E Lavea ia Africa, e Lavea ia tangata Aikupito, and some parts of North Africa. Hallelujah, Lord. If you go and do your in-depth reading, you will find all the tele tangata ia, and most places all over kupo ifa Africa ulia tau experiencing a time with the descendants of Ham. Hallelujah, Lord. Mana tu foi la to le fanga ule ahamo. Le ai tangata ia ka ole Canaanites, la Canaanites le ngau mai sala elu drive them away. Amen. Amen. So fa mai, be very careful what you do as a father. Because o mea ia kupu ia kako, makako o mea ia fai kau kele loing, o le wa pasi ia le mana ia tamiti. O nga e fiu le kau sue po nale mea la e fa pengi e kamaki, ai le o e le kupu le mea. Amen. Fa yu lau nipa mai neipa. Awa lavangi e fai el mea ngai lo kama. Hallelujah, Lord. Vai yo to. O le tala le altu sipa ia. Sons, when I say sons, I'm also talking to daughters. Sons, you must protect the nakedness of your daddy. Hallelujah, Lord. I leo kalango margang kay lo daddy la kalango me sali le ya lo kamala pero sali le lo kamala. Piki au ya. I mangai lo kalango me don't ever talk about. My daddy you're talking about, don't talk about my daddy. Amen. Fali lo nipa mai fai nipa. Don't do that. Hallelujah, Lord. You must respect your mommy and daddy. I mashaka ko wiya ka maki. O ko keres ka maki makwa le loa respect la to matua. Live to respect your parents, kids. Amen. Tala lo na tolu o KENESE tosu matasi fa upa tosu fulu. Tala ya kopo marito ma rasela ia. O le nei foi. O e fia lava. Awa o e mana o le ainga o lo tama. Yeah. A o le ale me o e ngaoi ai o atua. Yeah. A fonga mai la tole me tupu ina o toe foi mai ya kopo ele tele o tau sanga sa no foi ala pana. O le la o mai ma lea marasela. O ele lo ala ya kopo me la tupu. Wo ese mai o ile ainga o la pana. Ala wo ngofo ia rasela manga nga mai mo akua. Can you imagine someone hiding their gods? O la ala wanga nga ele o lo ala e ya kopo me la fai e lo no tolua. Wa no fo mana na ia tu o la pana. Ai wa ngofo maku ule me la ngofo nga sau fa ia ile lunga. Fai mai lo male tala a ya kopo o le wa su e mai tu ia po ai le wa lu mai. Ai fai lo male tala ya kopo ala fai lunga le mala mala ko inga. Ele o lo ya kopo me la tu fai po tosu lua ia. O le e te maua ua ia ia watua. Ia. Aua le ola ia. Ia. Ie sila i luma o tātou so nei. Yes. Iau mea ua ia te au. Ia. Mai e ave oi. Awa ua le loa ia kopo. Ia. Ua ngaoi e rasela. Ele o loa la ya kopo le mele kupu. Ilo no tolua. O le na nalva fine. Ai lo loa ya kopo. O le ala ua fai al kala ya kopo ia malona le loa le mele tupu. Fai mai le matala ya kopo. O le tangata e maua ia tua ia e te tau o na oti. Ai le loa la ya kopo o lo na tolua le nganga.
Yo. Ia ela talate lo to lua eu lo to lua mai fai. Ele leilo communicate ma uple menga ku pu lo wolanga. Alanga lo sa fa ilungo se ku o se sikanga. Yo a le la fa ku ia oki kanga a ke le longa la o ele kong oki. Ya mena na tupu ele lo. And you know what? You know what? At the prime of Rachel's life, she died. Alanga la ile lo e mo ka ile lo ya ko pol mele ku po le nga Rachel le ku o la panga. O ge Yesu e mai la panga po ile wa lu mo le tua. Ala sa fa ye lu. Amen. Mothers, you may be sitting on something hiding from your husband, and you know that very thing is going to bring curse upon your life. Amen. Amen, church. Ole ala fai kala ko inga le mal ko inga mele ko o fa ko ai o kanga kai mo me nga o ki amalele lo ya ko po olong ko lu le nga. Yo. Ya land I lo male fleeting sparrow nga. Hallelujah, Lord. Yeah, at the prime of Rachel's life, she died. Talalona fa, IOSUA ma JERICHO. IOSUA lona ta upo ono fa upo lusu ma leono ia. Ua whai atu fo IOSUA ia te ila tau, ia tau tō i le aso. Ua whape atu, ia mālaia i lumo i ova le tangata e tūlai. Ma toi whatu wina le nei aio JERICHO. E whawa ina i lana umatua. E whatu ina fo i pui pui i lana wii. Amen. Oh, let's just know umana talepe lalo after Joshua had destroyed the walls of Jericho. Then he turned around and he cursed it. He said, no one is allowed to rebuild the walls of Jericho. Amen. Alela saul mo mol tupu no tau pa suma le ono fa upa tol suma le fa. O le tala le Iosufa mai o le kangaka ke fausia e feoti le na fa nau. A fonga la tol mo mol tupu no tau pa sulu ono tol sufa ia. O lana no fo inga na whai ai JERICHO i eli le peteli. Yes. Na whaavaina e ia ia apiramo lana ulumatua. Yeah. Na whaatuina fu e ia o na pui pui ia se kupo lana wii. Yeah. E tusa male a fionga le lii, na ia whetalai mai ai na au mai a IOSUA le tali o nuno. Ai fa lale upol tu supa ia. And then years later, the man named Hiel rebuilt the walls of Jericho at the expense of his older son Abiram and Sekup. Hallelujah, Lord. Waila o le tala le na fai IOSUA o. Ale ka mo fai la ka male ko rebuild walls of Jericho, but Jericho had already been cursed by Joshua. Pa fonga mai la to le songa le. Do not try to rebuild the things that are already been cursed. And don't you ever curse something that God had already blessed. So se mea fa manguia ia le tua ele mafaiunga e fekuinga. So se mea FETU'U ele mafaiuna e tau mafai e toi fausia. Hallelujah, Lord. O mea umala o FETU'U e ke loinga o lo ngofo le FETU'U lunga ele te tau no tau mafai e toi e kele la mea pena al mato inga. And I tell you that's the reason why I never want to be part of it. Hallelujah. Because don't try to rebuild the things that already brought curse. Amen. You know what? You know the church is blessed by God. Don't you ever try to curse the church. God has already blessed the church. God has already blessed your parents. Don't you ever try to curse your parents. Hallelujah, Lord. Amen. Na saula o kamale o kam fai ko rebuild me o umana FETU'U na ele manuia lo kam fai e piu se me o umana yele FETU'U. Number 5, David and Mount Gilboa. Amolea te ko mai lunga le ka. Se fetang mai le ta lua SAMUELU lam ta mo fai o pasu fitu lus furia. Walangi ta vita le nei fatu e awalo fai ia saulo mai ona tanalo na talii. Ja. Wa fai atu foi o ia o ina le fanaunga ayuta ile au fana. Fauta ua tusia le tusia ia Sera. O le mamanu o Israelu ua fasia ai maunga maulunga awe ua malili utoa. Aua ne ita ua ikata, aua ne ita la iatu I malaya o Asekelona, ne oli ai a fafine o Filistia, ne I mita ai a fafine o ele peritomeina. Ja. Fetopia. Fai polis fu. Maunga o kile po ai, Ja.
Awana iai se sau. Awana iai se ua ia te outou. Yeah. Po whanua e tupu ai taulanga. Yeah. Awana la fo ina i tari tātoa. Yes. O le tari tā saulo. Peisea i na le whaauina o ia i le uu. Na le whaafo i siale au na aiona tana. Ma le pelua saulo. E le ifo i fualea. Nai le toto o e na fasia. E whaafonga mai la tau, na a mai le tala uoti ia wa maliu saulo. Whai mai leo ma le kala ka vika, le mongo ki le poa, au a lava ni i toe ola i se la au, au ni i toe pa wai se ua i lungo le mongo ki le poa. E o mai le aso, o le ata leo le mongo ki le poa. Ngau ngai ka mai la au vau ale kupu e le ima se la au toe mawhaina toe ola i. It's a barren mountain, hallelujah. Wa curse, wa umanga curse. O le mele ke loa inga, le powerful tele o le tangata o le atu, ai feku uinga se mea. Amen? Husa lai feku e kawika ilo no loto ili alofa ya David, o ya alofa ya Saulo malona atali. Amen. Ai le loa le mela ukupulunga le maunga la. That's exactly what will happen, hallelujah lo. Awani tato manatu fatau va le powerful o upo e lafo mai e se tangata o ya isi authority. Ya la umana fa solo at pen fa mamlama, but you need to understand so se kangaka wa umana tu ya ele tu se authority, they have the power to put a curse on anyone. Amen. Amen, church. That's why you need to be very careful. You have to be very careful how you live your life. Hallelujah, Lord. Have you ever heard the word provoke or provocation? Have you ever heard that word? Ko ke longa la ko we o le mea na o le provocation means wa unga ia lo ka mamalo ki nga le kulimang. Wa e fayala wa mi ole wa e faya mi o ya fa pe wa e faya mi o fa so ala wa mi ole I wa nga ma mai malakala ko inga ya o e ka lo fa ya o e. O langona mai e lo tatala le faya. Langona mai ali itamaiti tato talale. You know, there are times where a child will provoke your parents, and they push you, and they push you, and they push your parents, until your parents hit the wall, hallelujah, Lord, and then all of a sudden your parents will say something in the form of a curse on your life, and that is the end of you. Amen? Amen, church? Amen, church? Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? O le mele ia e ola ia I loinga aua ke unga ia wa o lesi ko inga malesi lo makua ele maule afa. E unga ia le ko inga malo makua ke ia o so mai malakale ko e. Ia ngoko le la aua lavange o ai mako sau whanga. And that's it, man. Ia po waika ia ke oe ke ua mau ku se upu ia oe. O le upu ngai wa ke oe nge I e whapea oe ele ka ungu le mele nga. The sparrow, the fleeting sparrow will land on you, hallelujah, Lord, and before you know it, you will struggle all your life. You do that, you are in trouble. Mele taua e tele el tatou malama I meolo o ile fiong pa ia le tua. Ina e ola fai te lola ia le ke loinga ka kaunga e fa alo lo ta mama lo tina. Wa o isi kanga ka ole mako ile mafo faua so. Ya fa talo fa ile neighbor. Respect your parents. Respect the authority. Whoever is in leadership, you give them the rightful respect that they are so entitled to. Hallelujah, Lord. E ka kaunga e loa e ava mai whaalolo iai. Ia e ava mai whaalolo ia e kloa inga me tau na whai. Hallelujah, Lord. Wai whai so alau mea. Kia uma mulu se kala ia oe. Ia nganga mamulu ko kala ki oe. O le mea na sini na leanga. O le mamulu tu tala. A le ke le loa. E ke loa inga la oe. The fleeting sparrow will follow you, will land on you, and for the rest of your life you will struggle. Amen? Amen? Ai afa pe o ye se kanga ka va pe nga ma se kala lo ka mamalo ki nga ia ki oe ai ke le ifa ko ese fa kasi lo ka mamalo ki nga lo kala nga mau ile me nga kupu nga ua mau ko ile upolo ka mamalo ki nga ia oe alu nge ia fa ko ese lo ka ma wa wele ngalo e tau le mena tu polisi aso wa tu ua mele onga mako le vodi you know nga kai me o kala ikiki ele kau iso ka ma va le me
Ya, ola la o sol fa melo ka mai. O e ka penga mai me fa ka le fa. Ya o la kulasi e mele ko i sasa ko ai ala ai ku ma ko fa le ko. O walu ale. O kele lo ngala. La ngo fo alu ka ma. Ma va ai ku la me la fa. O sau le po, o lo la mo lau me ai ho ia. Lau ho ia. O le po fa me ai o ku si lau su ape o lo ave. O ke pungo ku lo fa pe ku la lau su ape ai mau lo su ape a. Ya ole mai mafia fia ole makova nga sai ya ole po nga sai le ya ole po ya ai fasilo ole fuspa yo sa ole fuspa ya o mal sa ma ole piko le mai ya sa ole anga o ki ngol sa nga wa nga o ma sa wa fai mai lo malanga kala nga mai alu e ke valea ile o langa ke le lo se mea o e se ka ki ke fa valea ke ola fa valea yo palasi fo lo ko inga makapongi alo bo hika one level I think after months la makio mai alo mal mapa pau makio lok pope versela makio ngofo makfa ya e alo wala ke alo papa alo mapa pau o manga ku lo nga kala leng fa mai kia o failo ya pa mole o leo ke manga kua ya gasonga e ke le ka e ka ualo ka ma dad e ke ka ualo ngai ngo sa you know dad is a new term wala ke pise me fo nga ka va lo ngai osonga e ke le ka uo so dad e ka ua SULUAPE yo la kala SULUAPE o leo ke manga kua la fa singa o le nga e fa mai la nga e fa mala ya ai o ke le manga ola ke le ko e o ke le manga o ke halu fa pe o ke manga o ia ke o e fai mai sau kala ia. Io ya fa sanga le ma mala ko inga ikua ele va o se lama ko fa ele o nga kong le sami fai lo mal makalonga. Mai ele ai ma se matua mana e mala ia san fa na. Fa ku io e lo ke lo. Ai o ke le fia halu mal mala ia le na fai mai ia. Ia fa ele e mo mauli nga pa io le tu la o ke le lo foi pola le menga ke u kau e lo ma fa o le mele. O fai ale lo tama mailang fa manguia, and guess what happened? The Lord blessed and reversed le kes nga mai lo kamai kia, and He turned it around to be a blessing. And the reason why I'm here is that I came here on a scholarship. I praise God. Okay, lo fam kala ko la o ko ngi mea nga kupu lo olang. Lo te fati atu oto. The curse was reversed. Hallelujah, Lord. I remember what happened that day. And my daddy reversed it, hallelujah, Lord. And I tell you, today is the day where you need to suss it out. Because every time so every time ai walo tinai e ke kaunga ka ulunga ngo fa mangwia mai ya e ku akula e cheku mai ya e mangwia it's more than enough, man. That word carries a lot of weight on your life. Ole fa fong mai fa la tamiti fa fong menta to ekalesia. Make no mistake that when an authority give you the word bless you, don't you ever kiss that the blessing will certainly land on you. Amen. Ole me vai la le. Ya e mau le attitude o kankale o Jakopo. Mau le vai le angelu le po akoa. Wa kango le angelu ngau le vai o fa le vai ala mau ya le vai. Asia o kankale o Jakopo olona la ngona la yai. He was looking for blessing. Ale la fa tu la utala le. O kako ya e adopting le attitude le. Look for the blessing because it's nice to live under the blessings. Amen. So if I were you, I would do this. If I were you, I'll do this. I will do everything, and I will make my parents happy, and grab the blessing before they die. Are you hearing me? Are you hearing me?
So instead of provoking your parents and will take away the blessing from you, go and do everything possible to get the blessing from them. Lo le le ya kopo le mele kupu. Fa mal tala tus pa ia, ma fa longo aku le kala la, lo le lo matua, lo matua le kala lang fa mai long kama. Fa mai e sa wa le su mai se mangu ko ngavao, au ai go fa manguia ku le ya ke oi. La e fa longo ko lo mo ku fa mai sa le ya kopo le me ai lenga le ya e mau le manguia. Hallelujah lo. Na mau ya kopo le manuia. And I tell you right now, eleng kanga kapiko siling ka mamai e peo kanga Israelu, even though o hui le mele hui ai, au kanga kanga e kupunga mo le fanga we Yakopo tangata man hui o la to wolanga. Amen. What if you fear provoke ilo ka mamalo kinga? If you are a young person, turn to another young person and say, don't ever try to provoke your parents. E fai aku ale kala e ke lo e mamulu aku lo se kala lo ka mamalo ki nga ia ki oe be fa pea la fa pea o la wa e alu fai la wa mio fa long kanga nga e alu lo ia wa ele lo ale o ngolo ki nga ko ngol fali ke lo wa fai kala lo ki nga ele wall a ke lo ngonga mai ale fai le wall malaya. The fleeting sparrow will land on you, and you think that is not going to happen? It will happen. It will certainly happen. Ole mele to fatu le kalesia. Ole kasiling ei topic. E manga o mia le malamalama ole kalesia. Ole kasiling ei maka opo e mana o mia lo malamalama aisea ele mana ole atua ia e malaya, e mana ole atua ia e manuia. Mana ole atua ia o aku ia ke oe na manuia. Ele mana ole atua ia o se malaya ia ke oe. Amen, church. I want you to stand on your feet this morning.